Doy, oh, may helmet Doy. Doy, oh, may helmet Doy. Ano may helmet? Ha? Tara, lugar na sa Landong. Ay, Kadlok. Landong na, Landong. Tara, Landong. Ay, tara, Landong. Mati, kasta. Unahan pa. Drive na, drive. Drive, Kadlok. Ayaw, pag-ukod. Alin, sa Landong. Otro po ni usa. Apila ni usa. Atbang. Tabok. Tabok. Dara. Doy, ano mo mag-helmet? Importante mo na, naman na sa Republic Act, Bantay Bata 163, dapat mag-helmet kid mo. May pararap na siyang protection. Kasama na mo ba huli? May, kung yung motor na restro na space A, wala. Ha? Yung motor na restro space A. Wala restro? Wait, TOR na. Okay pa man. Pagkasa din ng motor. Wapod may 4137 dala diha. Mag-drive gali mo dapat na 4137. Nga importante naka-helmet mo. Iswagi sa ito gamay be. Dara. Yan saan man na doy. Isuhan lang mo kan. Sticker on taman. Isuhan mo or manumpa mo. Nga mag-helmet na mo sunod. Manumpa mo sa barangay or diri na lang nako manumpa mo? Ha? Kaya importante nga mag-helmet nya inyong motor wa pagid na restro space nya wala pud mo dang 4137. Manumpa na lang mo ha. Nga mag-helmet mo sunod. Nya magdamag 4137 sunod mag-drive mo ha. Isaka lang yung kamot nya. Pangalan ninyo ako sige ikaw. Una. Ako si Justin. Ah, Ako si John. Ikaw. Ako si Carl. Manumpa mi. Manumpa may na mag-helmet ni sunod. Ayaw sa bayer ako. Manumpa mi. Manumpa may Mag-helmet mi sunod. mag-helmet ni sunod. Unya. Unya. Magdalamig Madalamig. 4137. 4137. O gamo nang iparehistro ang motor Ug amo na iparehistro among motor sa PSA sa PSA para para dili mi dili may makaligis og makaligis og iring itom. iring itom. Okay mo to da. Kisa inyo shout out idol. Shout out sa akong pamilya. Hey ma. Shout out sa akong mama ug papa. Shout out sa akong mama dila. Love ninyo inyong mama papa. Love kayo. Pero very good. Ramping ma.